Krovni prozori su prava blagodet za prostore u potkrovlju. Ukoliko imate dotrajali krovni prozor, onda je pravo vrijeme da ga zamijenite novim. Evo kako ovaj problem rješava stručni tim Veluxa. Krovni prozori moraju biti kvalitetni i funkcionalni kako ne bi postali ranjiva mjesta na krovu objekta. Ako je njihova osnovna estetika dovedena u pitanje, a uz to počnu da prokišnjavaju i propuštaju vazduh u potkrovlje, vrijeme je da se zamijene novim. Ovoga puta pratimo postupak zamjene 2 krovna prozora u jednom potkrovlju stambene zgrade. Posao je povjeren stručnom timu Veluxa koji posjeduje sav potreban alat za zamjenu starih i ugradnju novih krovnih prozora. Stari krovni prozori su u ovom prostoru prokišnjavali pa su vidna oštećenja na podnoj oblozi. Prije početka demontaže treba preduzeti određene bezbjedonosne mjere. Prozor koji se mijenja često bude u jako lošem stanju pa postoji mogućnost lomljenja stakla, brave, opšivke i ostalih dijelova. Problem mogu predstavljati i zarađali šrafovi i deformisane metalne konstrukcije, jer su stariji prozori koji nose druge brendove bitno drugačijih konstrukcijskih i mehaničkih karakteristika od Veluxovih. Prije početka same demontaže, ako postoji, skida se lamperija i slične zidne obloge koje je moguće ukloniti. Uklanjanjem opšivke i okvira starog prozora, proces njegove demontaže je gotov. Najčešći razlog zamjene prozora je prodor vode pored samog prozora. Osim u unutrašnjim prostorijama, dio vode završi i u krovnoj konstrukciji. Kada se skine stari prozor, potrebno je provjeriti stanje krovne konstrukcije na mjestu gdje je bio prozor i po potrebi zamijeniti trule drvene dijelove poput nosećih greda, krovnih letvi, daščane podloge i drugih elemenata krovne konstrukcije. Također potrebno je tačno premjeriti širinu novog krovnog prostora i eventualno krovni otvor dodatno proširiti na odgovarajuću dimenziju. Ugradnja prozora se obavlja isključivo po uputstvu za ugradnju i po specifikaciji proizvođača. Svaki Velux set ima detaljno uputstvo za ugradnju svakog pojedinačnog elementa, a uputstvo dođe u ambalaži sa proizvodom. Nakon otvaranja ambalaže, krovni prozor je potrebno odvojiti od njegovog okvira. Spoljašnji ugradbeni set je također zapakovan i njega treba prije ugradnje sklopiti. Novi Velux krovni prozor posjeduje dodatnu izolaciju i zaštitu u vidu BDX kompleta. On obuhvata izolacioni okvir za dodatnu izolaciju između prozorskog okvira i krova i hidroizolacioni set koji obezbjeđuje nepropusnu zaptivku između prozora i krovnog filca. Drenažni oluk od prozora odvodi vodu koja može da prodre kroz krovni pokrivač. Veliku ulogu u ugradnji krovnog prozora ima pravilno postavljanje krovnog pokrivača. Nakon uklanjanja okolnog crijepa potrebno je provjeriti da li treba uraditi dodatno prilagođavanje ili skraćivanje pojedinih komada krovnog pokrivača, kako bi okvir i opšivka krovnog prozora pravilno nalegli na otvor u krovu. Samo pravilno postavljen krovni pokrivač oko krovnog prozora obezbjeđuje vodonepropusnost između njega i krovnog pokrivača. Kada je otvor prilagođen i obrađen crijep, pristupa se ugradnji opšivke. Nakon ovog koraka slijedi ugradnja okvira krovnog prozora. Potom se prozorsko krilo postavlja na predviđeno mjesto kako bi se podesili razmaci. Ukoliko prozor nije ravan, ispod držača okvira se postavljaju distanceri. Sljedeća faza je ugradnja Velux opšivke koja osigurava odvod atmosferskih padavina, a predstavlja i vodonepropusnu vezu između krovnih prozora i krovnog pokrivača. Posljednja faza spoljašnje ugradnje je postavljanje i finalno prilagođavanje crijepa koji okružuje okvir krovnog prozora. Kada je riječ o izradi unutrašnje obloge oko krovnog prozora, osnovno pravilo je da gornja površina obloge bude horizontalna, a donja da je vertikalna. Montaža roletni je finalna faza prilikom ugradnje krovnog prozora. Roletne se ugrađuju poslije završetka svih radova da bi se spriječilo njihovo prljanje. Ne zaboravite da važnu ulogu u dugotrajnosti krovnih prozora ima njihovo redovno održavanje i servisiranje, jer ćete samo na taj način uživati dugi niz godina u obilju sunca, svjetlosti i svježeg vazduha u vašem potkrovlju.